Ljudi, ja sam Njegoš, ja ću danas igrati Pack Opening. Znate već prošlu epizodu šta smo radili i mi nastavljamo. Idemo. I dobili smo Branislav Ivanović. Solidno, 87 defanziva, opa. Dobar da si bek. Idemo dalje. I to je Mario Gomez. Ok, idemo dalje. Slabo. Rafael. Ok. Kane. Ok. Idemo neko dobar ko u prošloj epizodi. Douglas Costa. Brzi Douglas Costa. Ok, dobro je. Dobro je za sad. I ovo je Rojo. Ok, Dani Carico. Dva informa u beku. Po prvi put dobijam Aurier. Ne, Darmian. Ok, Aurier me nas popao. Ok. What? Reid? Ovog ne znam. Ajde, neko dobar. Roberto. Ok, pa je, prtače se. I nastavljamo, Pere ira, o, slab bek, baš trube. Nani, ništa. Hajde neko dobro. Ter Stegen, to, tako je, dobar. I Sahina smo dobili. Ok, dobar igrač. Zašto nije bio Matuidi? Opet ovaj. A zašto me žele proklet bio Wijnaldum? Grozno ime. Ok. Garcia. Pa šta će mi taj sporać? Škrtel. A to će mi dupli škrtel. Imam škrtela već, bre. Idemo. Pizi. Ok, hajde neko dobar. Aubameyang! Koja brzina, 95! Ali imam ga već. Vargas. Ne, Carlio. Ono Vargas. Ne, Defoe, onaj vrzi. Gindogan. Meni baš šta je to, idem dalje. I mora ta. Okej. Ajde. Vermalen. Loša serija. Ajde, neko to bar sve 80, samo 80, 81, 82. Carlos Bacca. Ima li kod 83? Ako bude, ja hoću da bude kao prošla epizoda, hoću da dobijem dobra igrača. Aleksandar. Pa daj više od 82. Ne, ovo je 81. Martinez, Inigo Martinez. Vidi se, čekaj, pa sad se malo prije pojavilo. Zabak. Ne. Ajde, molim te. Ok. Dobar je on golman. I Guarin. Inform, Ziller, pa zašto nije informno je? Skidaj gaće kod šolje.
To je zbog ovih Digibal. Ljudi, dobili smo još jednu legendu. Čekaj. Znači ovo ništa. Kako ga ni... Miriši. Nisam ga snimao. Okej, sad. Evo, vidite, dobili smo ludog Valdermu. Idemo dalje. Oj, mrđa. Mora ta 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 ta. Imamo 3 legende. Mrđa, ajde. Di Santo, Di Santo, Di Santo. Da, nikad nema sreće u ovim pekom. Opet. Ljubičasta karta. Ljubičasti Aguero. Ljubičasti Aguero. Tako je. Tako je. Tako je. Dobre. Oh my god! Oh my god, Aguero je kako je jak, bre! Druga ljubičasta karta! Kakve karte imamo? Oh my god! Soldado! Idemo... Ali please, daj mi igrača. Daj. Inform. Crondelli. Wow, Crondelli. On je niđe vezi igrač. Puj. Idemo, Darmian. Opet Darmian. Please. Dobro je, skrtam. Okej. Berardi. Berardi je nekad bio to. Ovo je ta pace. Ovo pace ima čovjek. Ima dobar šut. I tu raspe. Okej, idemo dalje. Piatto. Hulk. Okej, drugi 84-ka. Tu Informijama. Kaki refleks. Kako da ovoga imam u Fifi. Pogledajte ove ocjene, fantastičan je. I Hulk, brate. Hulk sine jak. Bilja, dela bilja. Idemo... Kar. Dalje. Okej, mislim da će ovo biti taj pack. Neće. I tu raspe. Puj. Okej. Dobre. Okej, čekaj, smijem. Inform! Rafael. Okej. Ajde, neko dobar. Insigne. Nikog dobro. Hoću nekog dobrog. Ja si izbežio čovjek. Dobro, hajdemo. Ajde, dosta je bre. Legenda. Hero, 89 ocjena. Tako je, koja defanziva. Četvrta legenda.
Kak je reći inform? Inform, a da neko... Inform Neymar! Inform Neymar! Ovo je previše! Oh my god! Inform Neymar! Inform Neymar! Oh my god! Čekaj, evo ga zadnji pek. Ne mogu više. Čekaj, aj još jedan pek. Evo za kraj. Dobijamo. Tako je. Opa, dobar je. Ljudi, ja mislim da bi to bilo što se tiče ove epizode. A mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!